Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru y'akababaro. Ni inkuru igira iti abantu babiri bafiriye mu mpanuka y'imodoka eshatu abandi barindwi barakomereka. Abantu babiri bapfuye abandi barindwi barakomereka mu mpanuka y'imodoka eshatu yabereye mu muhanda uva i Kigali werekeza i Musanze ahazwi nka Kanyinya. Iyi mpanuka yatewe n'imodoka eshatu zagonganye. Imwe yari ya Toyota Hilux Vigo yatambutse ku yari iri imbere yayo mu buryo butarubwa, ifite umuvuduko mwinshi igonga iyo byari bihuye nayo igongana n'indi yari itambutsweho n'iyo Vigo. Iyo modoka yanyuze ku yindi n'umuvuduko mwinshi yahise ita umuhanda igonga igiti. Abantu babiri bari bayirimo bitaba Imana, mu y'abandi barindwi mu zindi ebyiri zagonganye harimo na Ritiko yari itwaye abagenzi bakomeretse. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Kayigi Emmanuel yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abatwara ibinyabiziga bakwiriye kwirinda gutwara ku muvuduko urenze uwagenwe. Ati icyateye impanuka ni Vigo yari ku muvuduko mwinshi yanyuze ku yindi modoka nabi itareba aho iri kujya. Ibi bintu nibyo bikunda guteza impanuka cyane. Turasaba abashoferi kwirinda umuvuduko nk'uwo no kunyuranaho ahatemewe. Usibye babiri bari muri iyo Vigo bapfuye, barindwi bakomeretse, barimo babiri bakomeretse cyane bahise bajyanwa ku bitaro bya kaminuza bya Kigali CHK, mu gihe abandi bari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kanyinya. Abapfuye rero Imana ibakire mu bayo, ahubwo umunyemerere tunyarukire mu karere ka Musanze aho dusangayo naho inkuru ya Kasamutwe. Arakekwaho kwica umugabo we maze akiyahura. Umutoni Françoise w'imyaka 37 yasize amarira n'imiborogo mu bana be n'abaturanyi b'umuryango we bazindukiye ku nkuru y'incamugongo, aho bikekwa ko yivuganye umugabo we witwa Genimana Innocent maze nawe akiyahura. Byabereye mu mudugudu wa Gaconda, akagari ka Rubindi, umurenge wa Gataraga, akarere ka Musanze mu ijoro ryo kuwa 17 Mata 2025 rishyira kuri uyu wa gatanu. Uyu mugore bikekwa ko yishe umugabo we amukubise ifuni mu mutwe. Bakaba bari basanzwe babana mu makimbirane ya hato na hato, nubwo bitagaragariraga abandi ko byagera ku rwego rwo kwambura ubuzima. Bamwe mu bahageze bumvaga abana barira cyane, bagira amatsiko yo kujya kureba impamvu abana barira icyarimwe badaceceka. Biyemeza kujya kureba, basanga inzu irimo imirambo ibiri. Nizeyimana umwe mu baturanyi yagize ati twumvise abana barira kandi ntibaceceke, twahamagara telefoni ya Genimana tukumva aravugira mu nzu. Nibwo twahisemo kwica inzugi, dusanga umugabo aryamye ku buriri yapfuye, umugore nawe amanitse mu mugozi yambaye isutiye n'agakabutura yapfuye. Dukeka ko umwe yishe undi nawe yarangiza akiyahura. Umwe mu bana bavuka kuri abo babyeyi basize ari imfubyi yavuze ko mbere y'uko ibyo biba yabatumye kujya kubatirira agasuka gato bita inkonzo mu baturanyi, ababwira ko ajya kubagara ibishyimbo kuri uyu wa gatanu. Yagize ati twakazanye bwije tumubajije ibiryo aratubwira ngo turyame ejo tuzarya ejo. Ntabwo rero tuzi igihe mama yiciye papa cyangwa se igihe mama yiyahuriye, bajya batongana rimwe na rimwe. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien nawe yemeza ko Umutoni Françoise uyu ashobora kuba yishe umugabo we hanyuma nawe akiyahura. Yagize ati nibyo koko amakuru yo kuba Umutoni yishe umugabo nawe yarangiza akimanika niyo twasanze bose bapfuye, ariko umugore yimanitse. Gusa turacyakurikirana icyaba cyateye uru rupfu, niba koko umwe yarishe undi yarangiza akimanika cyangwa niba hari undi waba yakoze ibyo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco nawe yemeza ko iki kibazo bakimenye kandi ko imibiri yabo babyeyi yajyanwe ku bitaro bya Ruhengeri kugira ngo ikorerwe isuzuma mu gihe iperereza rikomeje. Yagize ati natwe ikibazo twakimenye ko hari abantu babiri bitabye Imana bo mu Gitaraga, akagari ka Rubindi. Imirambo y'aba nyakwigendera ari bo Genimana na Mutoni kuri ubu yajyanwe ku bitaro bikuru bya Ruhengeri kugira ngo ikorerwe isuzuma, harebwe icyabiteye, harebwe impamvu uyu mugore yishe umugabo we yarangiza akiyahura. Polisi y'u Rwanda iragira inama abaturage gutangira amakuru ku gihe ku miryango ifitanye amakimbirane ashobora kuvamo kwicana
ikaba yakwigishwa icyaha cy'ubwicanyi, yakumira icyaha cy'ubwicanyi kitaraba, n'abafitanye ibibazo bakajya begera ubuyobozi bakabagira inama hakiri kare. Aba babyeyi basize abana babiri, umwe w'imyaka 8 n'undi w'imyaka 3. Amakuru avugwa n'abaturanyi ni uko intandaro y'amakimbirane ni uko umugabo yaba yaragurishije ishyamba yari asangiye na bashiki be amafaranga avuyemo akayikubira. Turacyari mu makuru hano ku Mena Official, tugiye gukomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri Fizi mu by'ukuri naho hari inkuru isa nkaho idasanzwe. Umunyamakuru w'umurundikazi wataye muri yombi azira Red Tabara. Kuwa kabiri tariki ya 16 Mata ahagana mu masaha 8, umunyamakuru w'umurundikazi Geraldine Ngabire w'impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umukozi wa radiyo y'abaturage Aman FM yafatiwe muri Marindi n'abakozi ba Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi CNR. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi mu Muronwe ni muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Abatangabuhamya benshi bavuga ko Madamu Ingabire yataye muri yombi ubwo yari agiye ku kazi. Ibihuha byakwirakwiye mu gace atuyemo bimushinja ko gukorana n'umutwe w'inyeshyamba z'abarundi witwa Red Tabara, cyane cyane mu koroshya inama zawo no gucumbikira abayoboke b'umutwe. Kuri iki giciro ibyo birego ntabwo biremezwa n'amasoko yemewe nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi bivuga. Umutwe wa Red Tabara ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ushinjwa kugaba ibitero byinshi ku Burundi, ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba n'abayobozi b'u Burundi ndetse na Kongo. CNR yanze kugira icyo itangaza kuri aya makuru. Ku ruhande rwa societe civile, imiryango y'abagore bakora mu itangazamakuru muri Fizi nabo batangaje ifatwa rya mugenzi wabo. Mu itangazo ryabo, ubuyobozi bwa Aman FM bwatangaje ko buhangayikishijwe cyane n'ifungwa ry'umunyamakuru wabo kandi bwamaganye byimazeyo ibyo ashinjwa. Reka dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze kuri ino nkuru. Ni inkuru igira iti abashinzwe ibibazo bya gisirikare muri ambasade baganiriye na RDF. Kuri uyu wa kane tariki ya 17 Mata, abashinzwe ibibazo bya gisirikare Defense Attaché muri za ambasade bemerewe gukorera mu Rwanda bakiriwe n'icyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ingabo ku Kimihurura, baganirizwa ku bibazo by'umutekano. Baganirijwe ku bijyanye n'umutekano imbere mu gihugu no hanze yacyo ndetse no ku bikorwa bya RDF mu mahanga. Mu ijambo rye ry'ikaze, Brigadier General Patrick Karuretwa, umuyobozi mukuru w'ubutwererane mpuzamahanga bwa gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo, yashimangiye ko iyi nama ari umwanya wo gukungurana ibitekerezo kwabo ndetse no kubaza ibibazo bijyanye n'ingaruka zitandukanye n'umutekano mu karere ndetse n'isi. Iki gikorwa cyitabiriwe n'aba Defense Attaché 25 bahagarariye ibihugu bitandukanye n'umuryango umwe w'mpuzamahanga aribyo Angola, Ubushinwa, Repubulika ya Czech, Denmark, Misiri, Ethiopia, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuhinde, Yorodani, Malawi, Namibia, Ubuholandi, Qatar, Repubulika ya Korea, Uburusiya, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge. RDF ikunze gutegura inama z'umutekano nk'iyi kugira ngo abashinzwe ibibazo bya gisirikare muri za ambasade, ababa mu Rwanda no hanze bahabwa amahirwe yo kugurana ibitekerezo no kuganira ku bijyanye n'iterambere ry'umutekano ku rwego rw'igihugu, akarere ndetse n'isi yose, hagamijwe gushimangira ubufatanye bw'ibihugu ndetse n'ingabo. Reka rero dusoreze amakuru yacu. Ni inkuru igira iti ni inkuru irebana n'umugore wahoze ari umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byatangajwe n'umujyanama mu itumanaho wa Marie Olive Lembe Kabila, umugore wahoze ari Perezida Joseph Kabila, ngo abashinzwe umutekano bamenyesheje ushinzwe gucunga parike ya Kikangati yabo izwi na no Parike de la Vare de la Nsere Valley. Isaka ryateganijwe ku ya kane tariki ya 17 Mata. Umugore wa perezida w'icyubahiro, iki gikorwa cy'inzego z'umutekano ngo cyanduza isura y'ibikorwa byabo. Olive Kabila yagize ati iri ni itotezwa dukorerwa n'inzego zishinzwe umutekano n'ubutegetsi budutoteza kandi bakangiza nkana isura y'ibikorwa byacu. Kuwa gatatu tariki ya 16 Mata, abashinzwe umutekano
bari basatse ikindi kigo cy'umuryango wa perezida w'icyubahiro ubu Joseph Kabila giherereye ku muhanda wa 18 mu gace k'inganda ka Remete ni muri Kinshasa nk'uko tubikesha Kivu Morning Post. Nk'uko byatangajwe na Adam Shamsi umujyanama mu by'itumanaho wa Marie Olive Lembe, nta kimenyetso kigaragaza icyaha cyagaragaye muri iki gikorwa. Uwazana umukuru w'igihugu Joseph Kabila wamaze umwaka mu buhungiro amaze iminsi yamagana ubutegetsi bwamusimbuye bwa perezida Tshisekedi abashinja igitugu. Perezida wa Repubulika ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nawe amushinja kugirana isano ndetse no gufasha umutwe twaje intwaro urwanya ubutegetsi bwe wa M23. Anga dusoreje amakuru twe twabateguriye, tubera mukomeza mugire byiza cyane, mukande subscribe batarakanda subscribe, hanyuma mujye mubasha kubona amakuru mashya agezweho kandi muyabonere ku gihe. Mukomeze mugire byiza cyane, bye bye.